Oya wasiara salabuki may nakaulebu na kiyala tilebu au samoro ko tunga en radio Fiji 1 ndo may biti na po ang ganbiyan yato. Ebi nakabeyaw radio Fiji 1 ndo may biti na po ang ganbiyan na evangolite ay rakiraki. Kay mami na marama ni Northland. Kay mami daw talenta ka na radio Fiji 1 ndo may biti na po ang ganbiyan yato. Na radio Fiji 1 ndo may biti na po ang ganbiyan yato. Ni sambul binaka sai koyongo na bagaleleka ni nonde tukutuku bunga na bagadalaka kabuna na mate ngoni sala era buna tigo bagalebo sonan raiba kara se ngone saranga oya ni tukutuku bandini dini taki ka tongai ba matata tu na kene bola tukutuku ena tambani obisa ngoendo na mbole lebu kina tambani obisa leba kai bagandi taka o turanga ni obisa Mahesh Mishra e kai ni bunga na raiba era buna tigo na mate ena nonde bengo ni sala e lele mai na tolu sa buna mbaki ni non rambula suara wakati na valongo e na buk ni non rakila tuna lawani ngoni sala ia era baka leda ledaba tukono tura ne bisa Mishra ni ndike bibinaka na tiki nongo karuna taka batakina kina tambana ni bela kyaki e bonua mamada sen LTA siangani bondonu ena palimendi ena kabende indai na mosoni kalabeta kina na kenangan rebi mendikebi baka tambakin duanga na baka yang ataki ni labo ni FSC ni berni tegi butaki ne wasiwasi ni musu ni ambaki ongo runon dolti ni kaono e labete na moso no ya o Prem Singh mani Tony Beisanga salamureti ko na lima na baka dalaka kayado buna na nonroto mate tol na lini bonua en ruo na ingangi ni suka en ambaki saoti ngoendo retikina e betano taki sar baka lebu en lomo ni palimendi ka ngandrebi menanti kebi na paka ngataki ni labo e na kai mbaleta na pingarabi ni ngangi ke na kena laurai na tango maki ni tamata takadaka ia siang ni dua bata ke na moso no ya o semi korole besau na minista ngaraba na pipa takataki me paka ni siang sut sar ni lebu na mate eado ni paka to batani ke na malio ni ambaki ronodolti ni katolu ronodolti ni kaono do telangana tikina e pandita ko aya said kayum ni siang ni dua na betena me dua na timi me ndike ba tambakin dua na ibaka tagi ni labo baleta ni sangarabtiko o Simon Gibbons indua kasoma ba tambakin dua na kambani na Tate and Lyle wakakina na American Sugar Refinery bunga na be kabinaka na rawato viti ni oti na kana sanitaki na be dinati mai Parisi sana Paris Agreement tukono aya said kayum na bunilawa ni be dinati ongo en bakatara be viti me dingo mana be buka boy labo en ka embalata na be sanga lelebu ni be sauni raki tukono said kayum ni sa ambuto viti en do na batu tu kina Green Climate Fund ka rawa menda na baka iboto kina en labo baka rautaka na ADB e tolu sangul ko rona milion ng dola goe sianga ni na so matalo viti e sulia boy loloma kana bangole kina takadaka membalata na kiana ngarabi na wai sena water reticulation system en tanrua ni bonua o suba keina usori kinangito ndua na muoni madhao ni be ngali sumuni wai na muoni madhao ngo me bakani rauna be tabula gitu kina na timi tua we ru ni gito rakabi en nondo bonua en nabugo ni sotsota ni skipa cup nan ronga na sotabotiko na timi ni suba kana sanga mena ponruka na timi ngo o suba ena ngaunongo sa liu toka ni tubutu ni pointi ni sotsota oya ena ruo sanga bulko tolu tarabo na mosi ena tinika diwa na itasiri toka ni katolu ni tutu ena tinika walu na pointi ka rautai toka ena tinika ono onanronga nandi ke Northland ni daba ni kalimu ni wabo kini sotsota ena moni madao sauti rato se sanga bokandu ni baunruka na dorobo ni timi ni suba yen angito ngo ena rongodi tiko na kiana kamburaki ena mbula FM na maka waraka tolu na kaloko ena kabini borowai ena rara ni gito mai lawanga e singatoka mai dabe kiri na boleleka ni nonde tukutuku ni boeding binaka Bulan ko sa lamitinay korbotan
Ando talita kana varong ena Mbula FM namba 2 ena sere. Dolovina wa saukuru tondo talita kana Mbula FM. Nimbula narango lavinia tau keni koro ena kasi. Ando bakrong ena Mbula FM namba 2 ena sere. Bolovinaka ya umakereka menandi na SBA na Mbula FM namba 2 ena sere. Wa korvo ta sanga talentone station ni rolerua ena Mbula FM namba 2 ena sere. Mbula FM namba 2 ena sere.